Bugün iki konu strateji bu halakını luhugar ülele xamnan olonqa ıhığın ehiyaka sırdatamıt ıhıqtığının cegetiger okutugar ingerdakpit boldun. Onna bu bilgin ki he 5 şans bolla yürülek sabıllıyta bolara olaq ağayak müyte xalla. Delbek kürekter boldular, onna baratıgar kıyılaqtar, mumur kıyılaqtar köhündüler, ol tümüge bugün taksıyaga. Dette hiç ehik bolu dihanatını bilir. Daha çünkü ıhıq ayılgata, lüyokma ayılgata olus kere, Jona sergete oluqtaqtar olus yürek öte bihigini körüstüler, onna bu kelbit respublika bit uluslardan aras sportsmenleri gılcıtları. Devonattan karışlar bit emi cegetiyer olarıngot olonqa ıhığın körbüküt, olonqanı estedu huyestibikit bolu generine bit, onu tahanın ise bihige ustan aras materyalları bilimneti bit, onu bu toq bar terehini baratın programmandan körömmüt biri de hallar bakka baratın sırda tahatatı bit. Onu sportivne körüktehi bolluğun, kulturne terehinler bolluğun, olonqa, ohuaqay, Çabırgaq, toyuk, degeren komuz, degeren ırı, İşte tuğustuk budu elbette oluq bihi saqa nasyonal ködürehine kampanya ayar bölüğü de bu körəçülər bitiger saqa serin körəçülərge de bu olonqa hığın barı öttütten barı kayıs katnan ja kördürdübüt bilhinlerdibiit öse istoriyatın kıtarı. Onluk onna ölüxme korata eme ulus derin bay istoriyalar korap bolar ol korat tohunan eme kepsah bipet itenne bu korat pamatinliklerin onna istoriyatın kereheller tutuları eme kördürdübüt itenne ölüxme uluhun oloq qatalanmat ayılgalaq kerek köstüylek ayılgata barıbıt duhatın salamnetta hanabıtın kenyortte hürgebütün kötökte kırcık kihere oloq bile tuta bu anya xoçturukten attağını kihürgete kötü bollar. Onun da gündük öğretçiler bit bilgin ağayak minütenden olonqabutun bilginler spektakl bitin bilginler yakka. Hatun bilgin olonqa teatra bu olonqa hığın otun sürünür bir Terlilte bu hetnülelir onoqa bu saha SSR Suriyatçıların soyuhun çileğine ölüxüm oluğun bilillah olan qohuta ırıhıt, toyuksut, çabırgaqsıt Mikhail Terentьевич Şaraborin kumarab Vattaq balaton yurdaq ulu darın den olonqotun spektakl bıhıtınan olonqa teatrın tururutugar bilgin körüqüt onun bihigetten bu kendi bitiger sığına belemlenen bilgin spektakülletin sağlığa onun bu spektakl kenditten yürülək sabullı bar boluğa. Onun gündük öğretçiler bit ehgi de bu kök ekranıtın niger bilgin spektakli körörgütüger ıngırabıt. Bargıtır olan kolu doğuya körörgütüger ıngırabıt. Eylek tölbelere körökten erekez dikti kere doydulak sayağas ıllam jonnoq ıtıp oloğuna törüt oloqtoqtoro olon qotuha diyen ıraqtan çugastan at-attan kelbit ıtıkman ılcıttar bıt uyguyan oloqtoq möttaq dırgıl sıttaq saya oqsor salgınnak ölüq mesirger olon qobutu hığın algıhınan ayqallatıbıt toyugunan тусkulлатыбыт. Уважаемые исконные жители Алекминского улуса, потомки эвенков, якутов и русских, испокон веков, живущие в братском единении, на берегах матушки реки Лены, почтенные гости, прибывшие сюда из дальних и ближних уголков, отпраздновать с нами Ыхек Олонқо. Да будет светлой наша будущность, да возвеличится наша дружба. Уважаемые гости республиканского 14-го Исеха Олонхо, приветствуем заместителя председателя правительства Республики Саха-Якутия, председателя Организационного комитета по подготовке и проведению национального праздника Ыхек Олонхо в 2021 году в Алекминском районе Местникова Сергея Васильевича, министра культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия
Юрия Степановича Куприянова, главу муниципального образования Алекминский район Николая Николаевича Харбина, заместителя директора филиала Нерингринского районного нефтепроводного управления «Транснефть Восток» Михаила Сергеевича Дмитриева. Олонқы ғығын ұтығманы ұлдеттара, СССР сүриятчыларын союғын челене, өліқмер үйінің біллиләқ олонқы ғыта, ұрығыт, тойықсыт, чабырғақсыт, Михаил Терентьевич Шараборин кумарап, уаттақ болотон юрдақ, улу дарын олонқотнан іспектәгі, олонқы театрын туруру тугар, көрергүтігер үңірабыт. Уважаемые гости из цеха Олонхо, предлагаем вашему вниманию в исполнении театра Олонхо спектакль по Олонхо члена Союза писателей СССР, знаменитого алекминского сказителя Олонхосута, Таюксута и скороговорочника Михаила Терентьевича Шараборина Кумарова «Богатырь Улударын», играющий огненным булатом. Художественный руководитель театра Олонхо Андрей Борисов. Режиссер-постановщик Мария Маркова. Режиссеры пластики Екатерина Павлова, Зинаида Сафронова, Арина Рязанская. Авторы инсценировки Майя Власьева, Дмитрий Хаютанов. Сценограф Михаил Егоров. Художник по костюмам Сардана Федотова. Спектакль «Богатырь Улударын», играющий огненным булатом.
doydu tağı ulu toyun oğlu hurlos doksun ubayam honyut ötük kurayıma ko ediyem beyegit olgut harkıl kıra umoğtık hırı neketirilek öğrenin ıhtammet öğre Kur'an'ak olgut Allah'ın erebiyen Bılır kıcıl bıhlanaq mındatıgar Uruk kucon oqsuhulaq oloqtorugar Erketägi oloq etihilaq erttegine Ünen ürdüğün mastaq, ünen köbür ottaq Siten üner sibekkilaq, uraq ahı sehennaq Uyku bıyın oloqtaq Orto sibet toytuga, ütü doytu Yüesken turar ebit Sirin sibetin körtöqqı Üs kirbet küderik mağan künnäq ebit Üs kirbet biherik kıhıl ıyttaq ebit İle sılçar yeyiq sittaq ebit Köste sılçar cıhıgıyttaq ebit Bu sirin toydutun erki-erkine Sette uan sette cellik silistaq Ağız uan ağız adar muduktaq Günde kötte üs ili tölü barar ürün kömüs nüyesin tuastaq Öйте kötte iki ili tölü barar kıhıl kömüs çimetçilaq Sağa kihi dalbar çabıçağın kurduk sarabına sebirteqtaq Çoran umya kurduk lohu kuras tuaraqtaq An doydu mahıttan aharı uladan ümmüt Ağız sabağalaq aldup hatınma seligilen siten ünen turar ebit An doydu kine bol but ardu katınga törkü mutuğun dekinnen Toyon ki toğunuğun tokuçu tuttan turarın kurtuk tokur mutuk bar ebit Ol mutuk kotoğuz munnuktaq kök tas bihik oğu bihige ıyanan turar ebit Bu katın soğuru öttüger xotun jaqtar xolun sağa tokur mutuk bar ebit Bu mutukka sette munnuktaq kıhıl ebiren tas bihik ıyanan turar ebit Bu oğullar üs ıyımerci tüğünegen toqtabakka künegen örebekke ıhık kanınan ıtaspıttar Manныk kanınan utuybakka ıtahar toq anya oğullar boluqtaray Manныk bar bakmayıgılaq möke oğulları an doydu ayım nitigar tölköleten Tıyız han jılqahıttarıgar jılqalatan Bastarın batardakka sep boluğu den Ürün ar toyon dobun hallan ürtünägin orotu munyan Munyak olar bu da ühü
татау туйбаққа ұқта қанынан ұтасып бұттар болмады иелері ағалара уран қайтан ураты оғалыр төрөбүттерден ағалан аққастан бұрақтылар буманнақ үчігей төлір үтчаты төттөрү домнур сатаммат бақойут жаллақ соргулақ келер кескіллақ жоннор буалуақтара бағар Boğulur ölür kanı ülçü bilbet doktor kanı doluy bilbet ılcır eti ırastık bilbet bir türdük oloqtoq ütü bu hatırdar bu oloq tustaqtar bul bullağını üstü qarıttan türgete tağını Sılga diyeri bütar dağını Orulur otut sılga diyeri Uduyan duruk dostuk Ulu bu katır bu Ağıtıqtık, bıtta-bıtı baratıqtık. Niye doydu algın olurduqtar. Umayır vakı bu soğuktuk Ustır uğu çaçayı soğuktuk Örgüz kılanı ütüllen atıllan ölü soğuktuk Vattaq bolaton yurdaq Varadaq etinde hüellaq Oğudarın boqatır bolok tostaq Bu kısatı kıl bulurataq
kırıkta günüler kılanı huktullak kıskırın astay bu katır boluk tusta hortadayduga henükülek hütye bu kadır yüzkebekke durar hallara doydu tağı altabıla sahılak hıp caray toyun aymağı hortadaydı canın deretir ağaların tetleri damdan iter söhülerin inleri hüpyen ütökilerin barısı durallar boğalardan ütye bu katır bu alanlar ol calanı örüyer eller onun handaydı içite arlunka kotunga tutarın Сөйдін ағын көрәтші болла, ол қара төдігер тақсан, қара қыланнағы қампойық түркеге болла. Ол обай кейінен аттанна, күз балыс күйінен аттанна. Олар тоқторына елен қаллан, жөгіжіз күнна, арға қаллан, арылыз күнна, беле оғылар үрділергер үс маған көтер кыл кәленнер, әркие ұллан бардылар. Tita an kerdile
gelen turun Alları doydu dağı Caray haymağı Orada doydu canın Dör ağların Depteri dondan İder süevlerin İnleri yüktüyen Ütüyekilerin Barısı durallar küp kara uz dolorgaga tangnar tangaskın otçoğa tuttar yağı dolorgaga tuluyar ekkinsingin otçoğa ayağa Kebit yölenle güde balta Orulur o tutta gırık sılga Uduyar günüm bu Allah Bıralgannak bırahay Ayga girne kıyne salınma Anın ay hal
bulur sanağım kara betek Yebitin kenniger eten baran ehtiyek ilin öttüger körön baran çıpçılıyek betre öttüger epit tolum duvarana ilin tığga ihillen tuman çaydır kuyta çoy muz butarıyta köyün kussımıtın sağa köy muz kühügüretçi tüspekte talpa muz lahıgıratçı tammalata öğreter bolbata kırkız kaminer kıhıl bulur at inniger kelen koruya tebet üstte tuttar sebet oluru bare bit tanlar tanha siteri belemden mitebit. Atın ottölügün kımnıtынан tas kuğundal boğsan kebiste, o kennitten at bağı anyınıtın anyınan kebiste, sılkı bağı tebinitin tebinen kebiste. Öğretir ayan nabıttarın beyleri de bilbediler, keme hama billibet kelemen çağılaq doyduga kiren kelliler. Şürbe hatırım oğay valattaram. Şüz orduga şürbe tühüm oğay kırgıttaram. En ulu habarıta üyere kötü durangıt Üyesten üssenin künneta ayı ehyeha kündü ettek künkide köstü suağa. Irak'ta bu allaragın çok astak istengen bara dayanmay bar bu attak bala tanyurda
Sicen muara yana kuracağata sen erenleri diyen tıllı taradı. İnne dirin kıtta beli kıhıl buğulurat, bılırgı doydudun deki künnükte aksiri kötülüğü turtta, hunukta aksiri kuara turtta. Alaha jetiger tiyen biren keren, ulu darın urup hayta oqton tuybutayda sonnu kuduybuta tuybutunan sıtar ebet. Manı görön baran bili at, bili buğu kampı tabıya tarılatçı bağçı tıbırar, nik kiretçi bağçı kisti, tıllağı stök bola turtta. Akbın tarılıkbın manılak baltın gene miner minete kıl bolor sana gostiyen gellem içim yedeyde hatunum kuağanaydı vatmağay bu hatır ap komun sitiminen eriyen ılan mora udugar bıraktı len kürcağı ağılıga bolo iti solbun irden tong solbun toluydun dayan ubayım gen ıttan. İnne debitin kenniger bılır gattan çangır bit kar bugul jetin kampıtı ıllan kebiste ol gınan baran turan olara tüste mağan hallan dekki badarı körtte ıras kualahınan ıllan barda. Doydu tağı ürdök ütü törütörüm kanak dabacılak kakay badvo sana gospun tatarda Dirin gitarı elin kallan cebicis kınar gadılığınna arığa kallan arılız kınar gadılığınna kodu kallan külübüz kınar gadılığınna soğuru kallan kündeliz kınar gadılığınna eten baran eti gılin öttüger körön baran çıpçalıyık betere öttüger kurulas da kuğunas tığır gadılığınna kannak cabacalak kakay kıl kelen inniger hor yetebet üstte. Ardırgana ayağıra amalgan
Anlahtırlarımın esten turuy etçik Çöngüz Han cılgı tara cılgı kan toyu toro epet tılların eyeket yerde bin Hınmınay barar künger esnüken tügeğer kököney bakınay ustarga tiyen tuttar sepkin tanlar tangaskın Hoңор toruang Küp kara ustayan haber Ter yerde tardı Elinge bebitin kenniger ulu darın buhatır oya turan ekkirete atının ırın aktatıgar anyan kebiste atın ürdüger olara tühen baran üst salalak çeki kul moha komüniyetinan öre dalayan barda. Kanay us balta hütta kökönay us göçüttak köp kara us toyan de balvanga tuttulara manyaktak batasta ereyge tanları timir eresyenke tangasta Karababı dihin kaydı bat gına Üktebi dihin öğüllü bet gına Oksubu dihin amattu bat gına Oңорон куло тоян
Örtüger halçaytın köppüt xaraulар körtük kaptas gına düştü. Bugünan baran ayan nabut soğulun ustuna haturda. Arga hallan alın çaygar, argağını ağız mora arta harıtıgar tiye beren kelpide.
Olup beni bulan tiyen kallim. Sötan utuyan sınyan yakpın, sılakaypın dar yakpın. Telgek tanas kıtın telgek, sıttık tanas kıtın sıttan, suarga tanas kıtın belemne hem. Kendine canlar, kehi koyok, oңостом. Ayı kırgıttara ay mahtarım ebikket Ehgetini bu abahı ayağarı kallaran kebiher acaz satamma
Tien baran atın samıtın lapkına son kebiste kulgağın tığa yer orulost kınattın tığın kurtuk suptu kugunu düste. Öğretir bol bata tuman çulor ağlaq, buz çulor oburguga tiyen kelle. Çogaz cammun ıksalak tıkıngırtım Aragaydak kümmütün ol künge öydüktü Haro! Haru! Beli inye diyebitin kenniger xannaq cabacalaq qaqayt dolat köksütten tört timir tire kınatı ünleren kebiste manyuttan üst salavot motoru ünleren kebiste otunan uhutata üst tanıtıttan üst uvattaq sındığınan tıbıran kebiste gelin öttütten sırdık kım otunan sıptarıyan kebiste sette tatalgalaq tört tüller kara kolorgunan cehöllenen kebiste öğretir barbata bulur kımın kubu hatırlar oksuhar çığıstay bolaktarıgar tiyen kelen qannaq cabacalaq qaqayt dolat on tыңırağa qalıgırı düste.
Ağaya burugo Buruguna sınaq muhun kuruduk Öyünü henüz kabit üyelennak ütü baltıbın Aspıta diyengin anıttan albın nama Barbıta diyengin törüttü künnemi Bar bu Allah'ına beyetin ağal Elbüt bu Allah'ına uğun ağal Bay bay Şu sorduga sürbe Atırmağay valattarım Şu sorduga sürbe Tığmağay kırgıttarım Bu kabarım unyuston Diyeha künne tak ayı Kündümün nigeset tak Kün keyde köstüye suağa De soğoy kanıgar Sunağalan körün Min niges edin meni esten körün Aptırdı Vatmoğoy bukadır Attak giyini Aymaktarın apıt diyen Bar canına Maktallak olu Sorduga Sorduga Sürbe Atırmağay valattarım Süs orduga sürbe Tığmağay kırgıttarım Küs ölüne Küs köme bualım Avcar kaybı dağıyor Arallamut kağırı Kendine canlar Kehi koyok Oğustum Tüger alaqtaq ütüye terim Buruguna sınaq muhun kuruduk Öynü hen yeskabit Yülennek ütü baltıbın Aptırdı bu albut Vatmağay aburgu Derin muara yönüger Küzeğe tiger Siyeten kebistir
Bumani Cıkakanları tanınırık tahıyaktarın ılangın Kötöktörün körüyökün Töhölük Kaçalık Boloy Yetergen ürdük kalan ola örgöz dolan bu katır bolabın bu kırnastay konu Ketitten kerdiler oduntan hoңa ulak oyoğum boloktak onun migin kütöt hoңostorgun söbülür bollargın alatının arana açılan kömüsken tarık tustaq Bekirkihi vattaq balaton yurtaq uludarın bu hatırı sette kıtığahınan ıdır taranalanlar ot kudulu baygalga üstte yüelen umsaqtadan ıllılar. Küp karavuz tayanahım
Köp kara uz tayan da bu bılır gıttan üte canlar butun ıstağır canapıt tayan ki süllülek süreğine kehi kayak ağallım uster düger tuttuk Haru ortadaydın diye ki duaya tutan kebiz İyi ki bir tatın Düger eliye varan tüste alkarsın tuaralak arhan ayan solun ustun künnük sirtleri kötü öğrete turtta konuk sirtleri kuhattata turtta Edin kerbeği lehegiretçi turuoran kekkeleten git Katın kerbeği ağız bereste sirinen adarıtçı anyangıt Ağız salalak aça sol kotu tabıgıratçı tammalatan Uruytağ tühülkeni oloqtağıt Derin dalay tühülkete tüheren olurarun Siyellek sinyelek siri kara ihikkitin siteren kekkeleten olurarun Kögülek terbestek kögür ihikkitin cüretinen könyerin olurarun Bacıgıras oyulak matar ayağı Paratından kanılan loçuguras oyulak çoran ayağı Lohuguratçı çok çalan olurarun Törür sühütürtü cühköy toyunga kayık almak talt birer Ohuardağ jargalak uruy tusku homoskutun Jorohoy tuktutullu kurduk toskoyan olurarun Ağız ilek an doytu aykal arkıstağ Uruy oloqtağ Tuskuduğu hollaq tuykun buhatır canlarım Tuttar septerin toluru tupputunan tohu yoxtunlar Irıalaq sehennek ıdık kohan ıhaqtağ Irıhıt ıçattarım Illıq kurduk ılınan Tuo yox kurduk tuttunan tohu yoxtunlar Diyen ulu darın anan eppit amanıhün alk kıyanılan Ayı cana ıhıq ıharga terimmittere ebite ühü.
аймақтара уран қайсақа биге ортадай дубы жалын илі бітігер тұтты бұғат Burgunasınaq muahun kuruduk Öyünü henüz kebik yelenək ütü balıtın Ortaday dumcalutu hadiyen Künge üste töktörüyen Cinci yer bualır Ayıhe doydu ola örgöz dualan bu katır Ortaday dumcalutu hadiyen Ennindeki salaya tutan Torogoro da tor O cebağıttar Arulur atut tögürük sılga Otuy batahu bunu tuyar kemim kelle Ja bu kabarı Jollak olağı tuskulan olar oğun Uruy aykal Aykal Michel Narın naskıl Диен баран уорта хоронго кирен сыта таңытын тыха таста хүрек курдук тарылан барта көксүн тыха күнкүс үрәктеһин курдук күрүлән барта Olong hom
аяқ болын тос холо сиппетәғин толоро буан торарға тымың торарға тымың Пусть Ыгэх белого изобилия в честь эпоса Олонхо народа Саха, объявленного ЮНЕСКО шедевром устного нематериального наследия человечества, достойно возвестит миру об искусстве слова наших сказителей Олонхосутов. Пусть традиция создания и исполнения Олонхо сохраняется в веках. Олокуна окуругар аня кочутугар кепсеңе кирбит кергелле гаттак улу олонкохуттар албанжахак ырыгыттар ыры бабанча быча оломо жого Михаил Шараборин кумарап Николай Барков паяп керексетер иделерин умсукутары жарыктарын салгабыт эңсели кочутуттан төрүттэ каңыды үректен тардылаах көдөһүттен ситимнех оюнуга ужуардак оконохой солубуйоптен уран кайберде болар. Ölüğü meseliger köhön kelen oluk suybuta. İkkiz doyduğunuz tubut nörükteyin ehliyeger saka ırıtın toyugun çabı çığıbı çabarığağın toğutardan kebispite. Ayılar dığın altıhar ulu tunağığın ıngırılağıl jita algыс jita bolbuta. Toğuğunu sıllarga an doyduga epağı örü tutar boltara olonqoğu toyukka sığın tupsan barbuta. Je olonna doğottor oğuna hoy solu buyup köyneğe körey bite küregeye ıllabıta. Günler Japon serger olonqolon dolluğup buta. Omuk jonun sergetin söktörüğün söktör büte. Ketehiler, köhütüler, olonqo bıtığın derin dalay tühülgetiger. İye olonqohut, toyuksut, okonohoy solu buyup, kelbenner kere atın, örü tutan sanığın, melcehellibet menge atın, maqtalınan attığın. На сцене дети и внуки известного Олонхосута Афанасия Егоровича Соловьева. Для приветствия слова предоставляется Афанасию Соловьеву, студенту первого курса Якутского финансово-экономического колледжа. Bir döydülақтырым. Барыгыдан саман сайын үрің тұнақы хығынан ити істен ағарда болдың. Кемтен кейінна хантан қағына қолығыда кәлін кәпси-епси дейір болдақ күтіна Афанасий Егорович Соловьев иялын қоғыт сені бастығын үріктәйттен Афанасий Соловьев дем болуын. Мен әм 1935 жылға намылығын тастақ нәхілегеттен түріттәқ. 1969 жылдан өліқмә ұлығын бастықын өріктәйге олар бұта. Манна кәлеғіттен ұлы нәхілек, ұлыс,
Uusarан самодеятельныгар көхтаахты кыттыны ылбыта. Өрөһөт, тойуксут, хаханют, онна олон дохсун ден олонха аптара. Кулбыйыл кулун тутар 30 күннигар бастыкын өрүктәйге әһәбит Афанасий görüş атынан түмәлҗе арылдыбыта. Онна кине атынан кинигәләр сүрәхтәметтәре. Ялан кот Афанасий görüş Соловьев онна кине олон колора. Онна 2 кинигәтә олым ахордах аман алгыстара. Түгәннән туханан әһәбин үе атын үетәргә камеләспүт әйәбит Сибама болбут жаммутугар. Василий Васильевич Ларионовка, Мария Дмитриевна Ларионовага макталбын тердебит. Онна Афанасий Егорович әппет тылларынан түмүктүрбүн көңүллән. Саха кихите бәтен алын қотын көлөнеттен көлөнага самай күнді баян остон илжасыл жанын тухары саха народа ухун үелерге тигиндах болуға. Истибиккетен ихин барға мақтал. Пусть доброе имя прославленного сочинителя Олонхо, Таюка и Чабыргага Афанасия Петровича Соловьева вечно вспоминают потомки. Пусть основанная им в Алекме школа Олонхо имеет прекрасную будущность и молодых последователей.
итчите ытык чыбыстаны куттарыгар сүрдеригер иңереммет жоғын жоммут кескилләх кес тылларын жоғын наға манастөрін эт кулгақ пытынан истесерге ғалиығын у қарақ пытынан көрөбүдүлүөгүң. Инники кескиллер бит, ыллыктагы чаттар бит, өбүгө бит кериехин, өспөт сүппет үгөһин, сиерин туумун, тоюгун, ухун тыынна голоң хотун, үйеттен үйеге үрдетен ихиң, эппет тылым экчи боллун, саңар бытым, чакчы боллун. Көрүт тылбыт сүметин үерет яқпит, ие тылбыт илгетин иңерин яқпит, өбүгелер сағаттан қалбыты қарысты яқпыт. Саты олон қобутун сайыннары яқпыт, ырыалақ олон қобутун ыпсары яқпыт, тойуктақ олон қобутун тупсары яқпыт, үйелек олон қобутун қаранны яқпыт. Звучит гимн «Да будет с вами сила и процветание». Слова и мелодия Марии Ларионовой, аранжировка Леонида Иванова-Люнкюр. Исполняет мужской ансамбль Алекминского района «Дуорай». Руководитель Александр Бекренев, хормейстер Зоя Бекренева. Wow.
Алгыстағаня қочытын төлкілік түхілгетігер, ортодойды көрдөк жона, бөгі күйістәқтері күрәз бұл жағыннаран, бабый мадиналары мастардығыннаран, оройдақ тұз құлақ олон қағығына нютун тәриян, қол дойдыттан қолон ноқтыр қолығыннаран, тегіл дойдыттан тәңнәқтері көрігіннерен, ат бұл жағыннаран албанық құян, соргу көтігін ақсым көрі арыйды бұд. Для оглашения и вручения сертификатов спортивных состязаний Эрберте Урюмолан на сцену приглашается заместитель директора филиала Нерюнгринского республиканского нефтепроводного управления «Транснефть Восток» Михаил Сергеевич Дмитриев. Одним из направлений политики «Транснефть Восток» и ПАО «Транснефть» является поддержка спорта, сохранение традиционного образа жизни коренных народов. От лица руководства «Транснефть Восток» награждаются баутуры, занявшие призовые места, денежными сертификатами. Начинается церемония награждения победителя и призеров спортивного состязания Эрберте среди мужчин. 3-е место завоевал Евгений Иванов, Намский улус. Второе место Роман Риве, Мирный. Победитель Михаил Гоголев, Усть-Алданский улус. Награждение призеров и победителя спортивного состязания Урюмолан среди юношей. 3-е место Сурен Аганесян, Алекминский район. Второе место Константин Осипов, Аймиконский улус. Победитель Василий Корнилов, Аймиконский улус.
Перед вами призеры и победители спортивных состязаний Эрберде среди мужчин, Үрюңолан среди юношей. Для вручения наград победителям конкурса «Запевал Осохая» приглашается глава муниципального образования Алекминский район Николай Николаевич Харбин. Доргон жохуна хуакайгы дойдустун тарганан тогуз үйе тукары сон сурактаг болуктун иятыллага хекейгит илилертен сеттен сетте үйе тукары сири или эргиектен. Рахтан Чугастан кәлбет ытык маны ылжыттарга тәриятчыларга, кытачыларга, үлөкмө жонун атыттан, оны тузбәм апыттан, барға мақталбын терер Давид. От имени жителей Алекминского района и от себя лично выражаем глубокую благодарность всем организаторам и участникам данного знаменательного события Исехова Аланхо в Алекминском районе. Отдельная благодарность гостям, которые украсили наш священный праздник. Все эти дни над долиной, над прекрасной долиной Аннях неслись волшебные звуки Аланхо и благословили Алекминскую землю на доброе, на созидание и на развитие. Желаю всем доброго здоровья, счастья, успехов и благополучия. Номинация «Лучший запевала Осохая». Гран-при вручается Светлане Зетгенидзевой, Сунтарский улус. Обладатель гран-при среди запевал Осохая Светлана Зетгенидзева, Сунтарский улус. Для вручения наград лучшим исполнителем Олонгхо приглашается заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия, председатель Организационного комитета по подготовке и проведению национального праздника Ыгэх Олонгхо в 2021 году в Алекминском районе Сергей Васильевич Местников. Орто туру дойду жонун серигетин тойон жолу сүрегін долгутары, кайгакта карабырын камсатары ымыла комушчуттарга. Сехенге кепсеңе уос номогор кирер, ыралагыры ымылак, төлкөлөк тойук төргүлек, доргон жаңсал олон кохуттарга, колжуктун конкуюгуң. Ытык табыллах, олон кохуягын, ытык маны ылжыттара, саха серин олоқтоқтара, өлөкмалахун, жохун мана жоно харгете. Быйыл 14 сылын ытыллы бұд өлөкмәк уратыгар аня қочотун алгыстақ түхіргете түміктенер күні үйнен келі. Бихиги 2 күн устата бұ айылға бейті оңыр бұд кереттен керек өстүләк аня қочотун түхіргетігер. Оғу қайдан үнкілі әті бит
саха ырытын тойугун оройтон туттубут, ухун тыннах олонкохуттар алгыстарын ихиттибит, саха ахын, күйнер кымбыхын, алгыстах алажытын тотохана хатыбыт, сыя арыгына алгатыбыт. Бөрі күштәқтері көз күріхіннерді бит, алгыс бахын әтті бит, тойук тойду бит. Уважаемые жители и гости земли Олонхо, вот и подходит к завершению празднования республиканского ысеха Ысех Олонхо в городе Алекминске. Несмотря на все трудности, которые сопровождали нас в период подготовки к этому празднику, праздник Ысех Олонхо состоялся. Благодаря беспрецедентным мерам обеспечения безопасности, которые были приняты на уровне всей системы Республики Саха-Якутия и Алекминского района. Этот праздник состоялся, и этот праздник является символом возрождения культуры народа Саха, традиционной культуры. Этот праздник является объединяющим символом всего многонационального народа республики. И благодаря слаженной работе органов государственного управления и, в частности, благодаря совместной системной работе муниципального образования Алекминский район в лице главы Николая Николаевича Харбина, этот праздник состоялся на ура. В систему подготовки и проведения Ысех Олонхо были задействованы все структуры. Это и общественные организации, которые своей активной позицией участвовали в подготовке и проведении Ысеха. Это волонтеры, это медицинские службы, органы надзора и обеспечения безопасности на транспорте. Это и интернет-связь. Благодаря компании Ростелеком была проведена связь интернет, и благодаря вещанию на канале НВК Саха за эти дни наблюдали за происходящими событиями Ысех Олонхо на всей территории Республики Саха-Якутия. Особая благодарность нашим работникам культуры и искусства, которые своим творческим трудом, самоотверженным трудом внесли самый посильный вклад в организации подготовки и проведения Ысех Олонхо. Выражаем благодарность нашим партнерам, промышленным компаниям, а также велика роль малого и среднего бизнеса, мастеров художественного промысла и кузнецов. Конечно, особая роль отводится нашим главным участникам этого Ысеха, это Олонхосуд. Особая роль алгысчитов, особая роль всех участников конкурса и соревнований. Уважаемые жители и гости Ысех Олонхо, но самое главное, этот праздник состоялся благодаря жителям Алекминского района. Благодаря вашему стремлению, желанию провести этот праздник Ысех Олонхо на священной Алекминской земле. От лица правительства республики и от имени главы Республики Саха-Якутия выражаю искреннюю благодарность вам за ваше желание на созидательное будущее. Спасибо вам. Номинация «Лучший исполнитель на Хамусе». Гран-при завоевала Варвара Степанова, город Якутск. Награждается серебряным хамусом. Гран-при игры на хамусе Варвара Степанова, город Якутск. Номинация «Лучший исполнитель Олонхо среди молодежи».
Виталий Никифоров, Мегино-Кангаласский улус. Награждается сертификатом на сумму 300 тысяч рублей. Гран-при среди исполнителей Олонхо, среди молодежи Виталий Никифоров, Мегино-Кангаласский улус. Номинация «Лучший исполнитель Олонхо среди взрослых». Гран-при вручается Александру Багардынову, Таттинский улус. Лучший Олонхогут среди взрослых. Гран-при вручается Александру Багардынову, Таттинский улус. Вручается сертификат на сумму 700 тысяч рублей. Болғойың, көрің, істің, айығыттаған қочытын келбеннәқ кейінігер, жог-жойор салығар, 2 күн ұстата сақасыринәғі 14 олонға ғығын жоғын білеті бол бұд, ұтық доғаны ұстар ұнысымағылыр ұстыллағы төжін, ұтуен өскәбі төрігүйдіғ үйе білі ұлғығар, алған арчылан атарар, долгутулақ боты бол жоқ бұд, тиен кәлі. Внимайте, смотрите и слушайте. Настал торжественный момент передачи символа 14-го республиканского эсэха Олонхо, проведенного в течение 2 дней на благодатной земле прекрасной макушки Аняхской долины, представителем Верхневилюйского улуса, где в будущем году будет проведен следующий Ихэх Олонхо. Верхневилюйский улус.
айқал мичили аргыстақ, аня қочотун долугар, олон қобыты хығар, қотой кыллы улутук, кытылык көтөрдүү керетик, жөһөгөй отуну жохуннук, оху кайдырын күнү, ороюттанылығын, этен тыынан берегін, оньон көрүлен қалығын. Уважаемые сородичи и гости, давайте же станцуем в славной долине Анях, хороводный охохой, как орлы величаво, как стерхи красиво, как кони степенно. Повеселимся от души, попоем во весь голос. Ағыз қаттығаста қарағасмаған қаллан алын кырытыгардайдылақ, өз қаттығаста үрдің мәға қаллан үрідеттігер олықтақ, араңатчылыр аналлақ, үті айылар бұд. Көксүттен тәхиннәқ күн айы оғылырын, арғағыттан тәхиннәқ айыңатқан аймағын, көңіллән көрілеп піккетігер, аниядайды абыраллақ олығыр, алған айқаллап піккетігер, орта тұру дойды жоллы олығыр, олықтан оңып піккетігер, сүйіқтәқ бейбіт, сүгір ебіт, қол жүктәқ бейбіт, қонқы ебіт. Добрые божества Айы, обитающие на нижней кромке восьмиярусных желто-белых небес, милосердные божества Айы, живущие на верхнем слое трехярусных высоких небес, мы кланяемся вам, сгибая станы, склоняя головы в знак великой благодарности за то, что позволили нам устроить праздник для детей Айы с поводьями за спиной, для родичей Айынат с уздечками на шее, благословили на счастливую жизнь на изначальной матери-земле, дали волю повеселиться на шире серединного мира. Олоқны сиригер алгыстақ аня қочытугар өлі оқымаға 14 олонқы ғыға. Кен далағынна ақтық, оны үрдік тахымна аста. Кыржык оннук хас бидди терехини бука барыттон күйөха кыраннан биһиги көрөчүлөр бүт көрөңгүт олонка ыһыгын тыынын эккитигер каңгытыгер иңеренеңгит манна түспит алгыһынан эһиги күүс уак иңеренеңгит аны жамантан сол бир соустата эһиги аяр тутар үлэгетигер хамнаскытыгер өрү сетихер акелияга оттон бүгүн биһиги каракпыдалыгар ытык доога олонка ытык доогатын биһиха Ölüxme uluğuttan üyehe bilü uluğugar tiyde, onun üyehe bilü uluğun canı sergete bu manlık sastavtaq delegasiya ıtık doğan olan dolguyan turallar. Üyehe bilülerge uruy! 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 Onun üyehe bilü uluğun deputatların sebiyetinde resiletiler Nikolay Nikolaevich Nikolayev bu olonqı hığın körsürge belemin toğulayıqta. Дегардалиби Николай Николаевич үһэ бүлүгеде 15 олонко ыыгады болгам эхилде эги настроениягы кайдагы олонко физ бурган ишгай так том бу республика сүйсүллах юбилейин көсөгүтүллар 15 юбилейный олонко ыыгын доогатын тутан тураммыт беге сака жону сергетен эхил булактак үһэ бүлү олонко ыыгар Келен күнде өйдет бола көтер ыңырабыт, үләқам нас уже қағалына тұра. Әхенде қардалибі дәсе бейді? Бай бала.
Мактаны кайда көрдүк өтүе билүгө аны эхил биһиге олонка хыгын эме үйөрө көтө көрсөкпүт олонка хыгын алга аны эхил үйө билү серигер отугар үтүгө оттон үйө билүттен биһиге Седер Никифорович Бараховпут республиканы төрөтөспүт ытык кебит төрөбүт дүйдү турутугар болара бу эме улахан солталак республикабыз сөз салак билөйүн көрсө оттон көрөчүлөр бит бу күн стата дыгын онютун даганы этенна бу олонко хыгын бары тахымнак көрөктөрүн даганы көрдүлөр хеттилер аны отыгар көрөчүлөр бит аны ахага сефирге эме бу көрдүк хаян даганы манчары онюларын көрөргүтүгөр ыңырабыт. Онан жа бу өлөкме олоктоокторун бу олонко хыгар бары кыттыбыт, бары үлелеспит, жоммутугар сергебитигер багарабыт, бихеттон мактанар боллакпытчы. Бу каста 2 күннек олонко хыгар да бу олус кең далахынактык белемненен ордук үчгөйдик ыттылар демит. Бу кабаргатыгар мактанабыт, чиргел туруктак боларгатыгар онна кытанак дробияны өрүтүн үйөрө көтөсүл жагыга багарабыт. Олонко хыга тимиктеметинен эхил Üye bilüge, görse kaderi.